dijela tijela. Sad, ako ti micanje ruke širiš obujam svog tijela, to se smatra kažnjivim. Jedno pitanje, jel mogu? Naravno. Znači, mi smo u Živom zidu. Dobro. I držimo se za ruku. Ajde, daj, uhvati. Ne. Držite. Aha, okej. I udari lopta ode u ruku. Dobro. Obrambenog igrača. Dobro. Unutar kaznenog prostora. Šta je to? Ruka. Penal. Ruka penal, da. A ko to, zamisli da to sudiš Hajduk Dinamo. Ne, hajde. Da. Jer možda 90% ljudi ne zna za taj detalj. Znači sada, ruka se smatra odavde dole. Tako. Ovo je ovdje dio koji je vezan uz rame, to da. je, ako mičeš ruku od tijela, širiš obujam, na taj način si na nesportski način spriječio putanju lopte, smatra se kažnjivom. Da li u terenu za igranje rukom pa je prekršaj ili unutar kaznenog prostora